Living positively, living positive, living positively, living positive. Sanibonani babukeli, siyanamukela kuSiyayinqoba Bitit. Lolu uhlelo la noma ubani ophila negciwane lengculaza, abathandiweyo babo, imindeni, abangani, abasebenza nabo, ngisho phela nabasebenzi bezempilo. Sithanda ukwamukela iqembu lokweseka ninjani? Namhlanje sikhuluma ngezibonelo zikahulumeni noshintsho olusha emthethweni nasemigomeni eyenza kube lula ukuthola usizo kulabo abaludingayo ezweni lethu. Namhlanje ukuze sikhulume ngalolu daba sihanjelwe nguZukile Kani ophuma eSouth African Social Security Agency. Sabona mama kunjani? Sikhona inkosi. Siphile nathi kumnandi bana namhlanje. Kulovuke nakumbambeli lapha namhlanje. Ake siye eMpumalanga Koloni manje sihlangane nomunye umuntu osekuthole lokhu njengomvuzo omnandi. Sisenew Bright eBhayi kwikhaya likaSisi Nomvuzo nobhuti Sicelo aba-adopta uSiphosethu ophila nentsholongwane kagawulayo. uSiphosethu ndaqale kumazi semncinci pha mhlambe koma 3 years xa ndigqitha ndihamba indlela zami ndisiyapha emzinami senomamakhe saphila ngoko kwalile uSiphosethu ngo-2003 wasolokelwa ngumama wakhe Siphosethu uphi kuthi besibaza kuxela umntana wakho akakusesibhedlela ugule egqitha ndileqisa apha esibhedlela ndifike khona ndamnisita babanikapi ndimphathele into zokutya ke ndifika apha cabo mntana apho enezinesini ubalise ngimbilini bamnahlala ngohlobo nohlobo inhlupho kwabo ifike kuthiwa ke siza kusakhela abantwana sakufuna into othi agcina kuthathi ndithi hayi nesi ndinikeni uba ndiyamthanda sendiqhelile ba umntana othumakalayo ebona sebenithuma yena ndiyamthatha ezinesini uSiphosethu wahlala kumindli ndamxela ubuSiphosethu wahlala apho kwakukum Ngaba uSiphosethu uyayifumana na i-grant? I-foster care ndiqale kuyifumana ngo-2004 uSiphosethu lenyaka ehlala pha kum i-foster care ndiyacinga uba yi-690 njobe senditshilo bhuti imali egrant ayikwazi ukuzonela imfuno zikaSiphosethu uSiphosethu ngumntana wenkwenkwe uyambona umntana wenkwenkwe napha kwa-10 years kukho ezimile kukho ezinike kukho ezi-Adidas ene kuyithe mhlawumbe ayoteki siyendawo yeteki ndifika iteki siyi-300 ento abe ngiqombele lo mntana iteki lo mntana ukhule ehlupheke kakhulu ndifuna uba igula bona onwabe aneliseke ndithi mbana mithathe laa teki ifuna afune bona amaxesha Itharama ngoba ndizawutya ndihluthe ndikwazi nami ufumana ii-vitamins. Awukwazi because uSiphosethu mntana ozawuzalwa ndim mna naye nandiba egula ngabinankathalo ukubona avenye enye into andinabo bunzima nakuba uba uyagula ikopi yakhe endlini mayibe yodwa bangasakanantatsha kanahlala ebhedini nam ezo lizo andinabo bunzima tubazo uxa igula qhanqo amayeza ethile ndiyafuna ukubona ndizobhilida umzimba wakhe bafumana apho umzimba yakhe Into e botlhokwa e ke e boneng ke gore wa bontsha gore foster care grant ya thusa. If you look at the insert ya onibeno a child needed shoes and the money is being used mo ngwaneng. So yeah bontsha and it's important or more and more people become aware of foster care grant and especially or isebetsa bang eno ka khwetsa bang. Sekuvumelekile manje ukuthi umuntu oneminyaka eyi-18 akwazi ukuthatha ngokusemthethweni abafowabo nodadewabo ukuze bakwazi ukuthola izibonelo zikahulumeni uma abazali besebeshonile. Uma abazali sebeshonile, uma ungenayo incwadi yokuzalwa noma i-death certificate yabazali bakho, ungenza incwadi efungelwe phecelezi affidavit engavumeleke esikhundleni sezincwadi ezijwayelekile.
Hopola, itshireletse, utshireletse le ba bang. Protect yourself, protect others. Sisibona ngevikelizayo futhi, lisale kahle emakhaya.